आज de de khwa yulisu du shu beputu lisu zigo ju khwa bin besni ni ma do de le shama gflango golenya yu du shu de nalun du ile du shi yivu de ma gone ni luka ja council chungwa kweli zu za si so myanmar me council de taflama de chama gflango khwe bi russia kwe bo ta tiama mine kwe zokwa bi luka ja council tsungwa kwe ni husun democracy jupu de budu kwa lota sote si so myanmar me council de nyutun tsunye ko shi haman tsin ta taflalo atimana ni shi tsu gta sobude ta si nama ewa de ma si nama asian zoko jo zedimar ma tsuni be kwe amyali details amnye kwa tili si flama ngalo a zedimar ma tsa mi mo lokwa si wali so zeyato bi jemi bu hi kwa jisunya nisha misha tiama ko kwa hi khula chobude kashini lodiloni yalo timana ni mema me de dasubo ngama bi tinyu ngwa to phe yosunya chukha kwa bi wa mola so chomu challa ngama mema nauli chucha mutalo mema me de dosubude ni mudu shite si kwa chi yengami美丽百目可是是这个说不对，以我一挂克了拉说不对，美丽阿点米马卡加，对嘛不得就慢慢没讲成那你把些不得出就说，明年贵不挂边阿米挂就可得马那拿挂嘛，这里多多拉咯。Jadumar matsa dushina ni mesa ni bi hudza humi ijala nama NUG kwe vudli mine kwe vude diflama to chama gflango pashi juwa pashi limu nama biu semya pasunya mema me vude tole khotiama pashi me bubiu me sni bi me de hudza ijale bi NUG kwe vude yuso duwa lashla li mine kwe vude nitun tsinye ko shi haman tsi hinita diflalo zedmer matse yi kwa bi be de do ni asian kwa jo myama bu kwa ju tiama mi ju ngwa mana ni ashili yi pa ma chela ni du ja shele na ta bi be fulalo zedmer matse yi kwa ju be do ni myama me ni democracy ju bu set zu bu de de bu du kwa si fulama kwa bi myani ni ma chi de set na ka yo be telo bu ni myama me council for what you a ji de du tsu funa ma zeyi de kwe zo kwa jo ma so gna ma nga mitri ditalo timade pasha mya akuma shalina ma nitsa ijalebi ditalo ngawni ni dushina ni timya kwa chadi ngaswa lanama kwa le shijama gflango ajso khokhatia